prolog mentang ben EP kumno ben edit dor nang bau Photoshop tapi kena kador artli kawai budan kaj kawai kemudian kakaj dan ben EP kumno ben weng ni kena kakaj kemudian kena kador tahun sedang nak mentang mau prolog dan mentang ini hagine ki tools min klik hang ne right click pen tools te nang ta min klik pelun ni kena ka kat mất nơi đọc bật thọ này như có bật qua bàn remove cái mình quen nó thì click tuh nong là đẹp nhìn ai right click nong ta nhìn ai ha make selection không nó to make selection click không tuh make selection nang ta klik OK tuh kalau biar thì nang ta nhìn lại hang có file nhìn klik hang tuh file kemudian nhìn klik generate là image asset klik hang tuh image asset nang ta nhìn klik hang tuh edit bắt đầu edit hang tuh rồi nang ta nhìn klik hang tuh klik hang này ha content aware field tuh pi ini silang gedor kelawan tu gedor juga kat kelak jang tuh kemudian kamu coba nih dengan klik ini apply seklik OK tapi perlu kena kat yang naik kelak jang kemudian show tanggung tuh kalau nggak besok bahan edit ban weng ni kono ka ba phi kwa ban weng ko ba phi internet option door te tangum tu